Dobro nam došli na petu našu tribinu. Danas imam posebno zadovoljstvo da vam predstavim profesora Miladina Ševarlića. On je osvedočeni borac protiv uvođenja genetički modifikovanih organizama u proizvodnji prehrambenih proizvoda. Ovo je ciklus, jedan naš novi ciklus koji se naziva Biološka i duhovna ugroženost srpskog naroda, a samo predavanje je naslovljeno, vidjet ćete da je ono vrlo kompleksno, etički, prirodno-zdravstveni, ekološki, ekonomski i strategijski aspekti zaštite Srbije od genetički modifikovanih organizama. Neko kaže genetički, neko kaže genetski, to je potpuno sve jedno, tako da nam niko neće zameriti da li smo rekli jedno ili drugo. Pre nego što profesor uzme reč i započne sa svojim predavanjem, zamolit ću kolegu Igora da pročita profesoru biografiju. Dr. Miladin Ševarlić je redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, rođen je u Čačku, diplomirao 1973. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu na odseku za agrarnu ekonomiju, magistrirao je 1982. a doktorirao 1989. godine iz oblasti agrarne ekonomije. Svoju univerzitetsku karijeru započeo je izborom u zvanje asistenta pripravnika 1975. gde je biran i u sva nastavnička zvanja, docent 1989. vanredni profesor 1995. i redovni profesor 2001. godine. 10 godina je bio šef katedre ekonomike, poljoprivrede i tržišta na ovom fakultetu. Kao asistent boravio je na specijalizacijama u Sloveniji, u Poljskoj, Mađarskoj, a u nastavničkim zvanjima obavio je studijske posete i učestvovao na međunarodnim naučnim skupovima u brojnim zemljama. Poljska, Mađarska, Čehoslovačka, Izrael, Bugarska, Rusija, SAD, Rumunija, Ukrajina, Italija, Belgija i drugim. Kao honorarni nastavnik izvodio je nastavu na Agronomskom fakultetu u Čačku, zatim na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu i odeljenju u Mostaru, kao i na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i odeljenju u Vinkovcima, naravno u godinama pre sukoba 90-ih. Honorarno je bio angažovan i na Vojnoj akademiji u Beogradu, odsek za logistiku od 2002. do 2015. godine, a od 2008. je specijalni savjetnik za agroprivredu u Ekonomskom institutu u Beogradu. Profesor Ševarlić je objavio oko 300 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu i dao značajan naučni doprinos multidisciplinarnom razvoju poljoprivrede, prehrambene industrije, zadrugarstva i sela. On je rodonačelnik dve nove naučno-nastavne discipline na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i to su savjetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju i drugo je ekonomika seoskog turizma. Učestvovao je u realizaciji 6 međunarodnih projekata u periodu od 2005. do 2015. Na 2 od njih je bio rukovodilac, a počeo od 1986. učestvovao je u 18 nacionalnih srednjoročnih istraživačkih projekata finansiranih po konkursima resornog ministarstva za nauku, kao i u izradi većeg broja komercijalnih projekata i studija. Bio je član ekspertskih timova za izradu 3 nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i rukovodilac tima za izradu strategije razvoja zemljoradničkog zadrugarstva u Republici Srbiji. Bio je član redakcije nacionalnog naučnog časopisa Ekonomika poljoprivrede od 2002. do 2011. a i član redakcije, odnosno član izdavačkog saveta nacionalnog naučnog časopisa Industrija. Recenzirao je 27 i uredio 19 naučnih publikacija. Bio je predsednik ili član komisije za ocenu i izbor 38 kandidata za naučna i nastavna znanja na svim poljoprivrednim i ekonomskim fakultetima u Srbiji, Geografskom fakultetu, Ekonomskom institutu i Vojnoj akademiji u Beogradu, kao i na Fakultetu za kmetijstvo u Mariboru. Održao je preko 300 predavanja u Srbiji i 5 predavanja po pozivu inostranstva. Profesor Ševarlić je član Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti bio u periodu od 1990. do 2014. a član Upravnog odbora Udruženja univerzitetskih profesora i naučnih radnika Srbije u periodu od 2003. do 2007. godine. On je član i predsednik Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, osnivač je i predsednik od 2003. do 2016. Društva agrarnih ekonomista Srbije, zatim član Naučnog društva ekonomista Srbije, osnivač i predsednik Zadružnog pokreta od 2010. na ovamo, zatim član European Association of Agricultural Economists,
zatim je i član International Association of Agricultural Economists i predsjednik Upravnog odbora Društva srpskih domaćina od 2001. godine. Zatim, sam profesor je počasni profesor Volgogradskog državnog agrarnog univerziteta i dobitnik je Vukove nagrade 2012. godine. Profesor Ševarlić je stručnoj i široj javnosti prepoznatljiv sa preko 2000 autorskih članaka, uvodnika, intervjua i izjava u časopisima i dnevnoj štampi i nastupima u TV i radio emisijama o poljoprivredi, zadrugarstvu i selu, a posebno kao autor teksta prve deklaracije o GMO koju su usvojile skupštine 135 opština i gradova u Srbiji, uključujući i tekst druge koju su predložili Zeleni Srbije. Pomaže Bog po srpskom dobrom običaju domaćina. Ja nisam predsjednik Društva srpskih domaćina, nego sam predsjednik Upravnog odbora Društva srpskih domaćina, a aktuelni predsjednik je gospodin Niće Feraničić koji živi i radi u Južnoafričkoj republici, pošto Društvo srpskih domaćina deluje na celoj zemljinoj kugli. Mi imamo negde preko 30 odbora u Srbiji, u regionu i van regiona. To je jedna informacija. Drugo, što sam želeo da vam kažem, mnogo je više predavanja nego što je navedeno u ovoj biografiji, ali to nije toliko bitno. Bitno je da ja svako predavanje inoviram i nijedno predavanje nije puko ponavljanje onoga što sam ranije govorio. Tako sam se i za danas potrudio da pripremim neke nove informacije vezane za genetički modifikovane organizme. Ispravno je reći genetički, a ne genetski, ali kod nas je uobičajeno, počelo se sa genetski i uobičajeno da se govori genetski. Tema je vrlo kompleksna, ja o ovoj temi bih mogao da govorim jedno 10 sati bez prestanka, ali nadam se da vi nemate više od 11 sati vremena da bi ostavili 1 sat vremena za pitanje i odgovore. Dakle, ovo je tema. Ovo su logotipovi fakulteta, univerziteta, našeg agroekonomskog odseka koji je proslavio 50 godina. Ja sam 5. generacija, pripadam onoj generaciji studenta našeg odseka koja je polagala ispite na više fakulteta na poljoprivrednom. Smo bili umatičeni i sedište nam je tamo zbog prostora. Bila je velika polemika da li treba da budemo na ekonomskom fakultetu ili na poljoprivrednom, a onda, pošto ekonomski tad nije bio dogradio zgradu, mi smo dobili lokaciju unutar poljoprivrednog fakulteta, ali smo polagali ispite i na pravnom, i na ekonomskom, i na fakultetu organizacijnih nauka, jer se radilo o jednom novom profilu koji u većini zemalja u svetu lociran na ekonomskim fakultetima, ali ima i na poljoprivrednim fakultetima. Recimo u Rusiji je to na državnim poljoprivrednim univerzitetima i na jednom od tih univerziteta u Volgogradu, odnosno bivšem Staljingradu, ja sam i počasni profesor od 2012. godine, ali čak i u Srbiji postoji i na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i u Novom Sadu agroekonomski odsek, ali postoji i smer za agroekonomiju i agrobiznis na Ekonomskom fakultetu u Subotici i odeljenju u Novom Sadu. Ovde je i takozvani roll-up ili poster, da kažem, Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara, spominjen zbog toga što je mali broj zemalja u svetu koji mogu da se pohvali jubilejom kakav ima Srbija. Srbija je naime 1853. godine osnovala prvu dvogodišnju školu za seoske ekonome, kako su se tada zvali, ili ti agronome, ovde na Topčideru, kada je iškolovano prvih 200 seoskih ekonoma ili agronoma za potrebe Kneževine Srbije, i učenici i profesori i nastavnici su prolazili kroz kapiju iznad koje je pisalo agronomi da uče narod kako se radi i da ga nadziravaju. To su 2 od 5 sadašnjih postulata savremenog menadžmenta po Adišesu. Znači, Srbija je pre 170 godina znala elemente menadžmenta u agrobiznis sektoru, a da ne govorimo danas. Drugo, 1868. godine osnovano je Društvo za poljsku privredu. Predsjednika društva je imenovao knjaz na predlog ministra finansija, a
prva apanaža, odnosno donacija od strane Ministarstva finansija iznosila je 20.000 dinara u zlatnoj podlozi. I tada su formirane prve izložbe stoke, zatim ogledne stanice za poljoprivredna istraživanja, različita poljoprivredna društva, počelo se sa predavanjima i tako dalje. I ono što je kuriozitet za Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, što nije svojstveno ni za jednu drugu strukovnu asocijaciju u Srbiji, to je da su među osnivačima Društva za poljsku privredu, čiji je pravni sledbenik danas Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, bila 3 predsjednika Srpske kraljevske akademije. Jedan od njih je bio u 2 mandata predsjednik Srpske kraljevske akademije, profesor dr. Simo Lozanić, koji je istovremeno bio i prvi rektor Univerziteta u Beogradu, a među osnivačima je bio i prvi rektor liceja u Kragujevcu. Dakle, a bilo je još 12 članova Srpske kraljevske akademije među osnivačima i članovima Društva za poljsku privredu. Što ukazuje, koji nisu bili agronomi po obrazovanju, ali su svi bili poreklom sa sela u prvoj generaciji i osjećali su dug prema selu i žiteljima sela, što danas, nažalost, nije prisutno. Ovo je druga organizacija koju sam posvetio gotovo 2 decenije od osnivanja do penzionisanja i godinu i po dana još posle penzionisanja. To je Društvo agrarnih ekonomista Srbije, koje je najagilnija strukovna asocijacija u oblasti poljoprivrede i sela, jer smo uspeli da organizujemo za 10 godina 5 evropskih skupova agrarnih ekonomista, što nije pošlo za rukom ni jednoj strukovnoj asocijaciji, izuzimajući medicinare koji su vrlo aktivni, pogotovo u pojedinim segmentima medicinskih nauka. Tako da smo po broju skupova i po broju publikacija, sve publikacije koje smo štampali smo delili gratis, zahvaljujući donacijama koje smo obezbeđivali, svrstani među 15 najreprezentativnijih ekonomskih udruženja u svetu, a u Evropi smo na 8. mestu na rang listi među 48 zemalja. To samo govori o tome koliko je naša nauka uvažena, razvijena i tako dalje, ali nažalost naša vlada ne uvažava našu nauku. Ni ona bivša, ni ova sadašnja. Hoću da vam kažem da sve ratne tehnologije posle ratova se koriste za komercijalne i civilne svrhe. U Prvom svjetskom ratu korišćene su azotne bombe, a posle Prvog svjetskog rata na bazi te tehnologije proizvedeno je azotno đubrivo, koje se koristi kao mineralno đubrivo u poljoprivredi. U Drugom svjetskom ratu korišćeni su bojni otrovi. Na bazi njih proizvedeni su za komercijalnu poljoprivrednu proizvodnju pesticidi, herbicidi, akaricidi i niz drugih hemijskih sredstava koji se primenjuju u sektoru poljoprivrede. Tako da vidite kako te ratne tehnologije nalaze svoju produženu primjenu u civilstvu. Ovde je obrnut slučaj sa genetički modifikovanim organizmima, oni su pronađeni u civilstvu, a primenjuju se, kao što ćete sada vidjeti, prema najnovim istraživanjima, odnosno prema istupima njegove ekscelencije ambasadora Sirije na zadnje 2 sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, primenjuju se, nažalost, i u ratovima. Mi u Srbiji smo, odnosno ja sam napisao prvi tekst deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima genetički modifikovanim organizmima sa zahtevom da lokalne samouprave, dakle skupštine opština i gradova, usvoje te deklaracije i da zabrane uvoz, proizvodnju, preradu i promet GMO i proizvoda od GMO. Nasuprot onoj uvreženoj srpskoj tradiciji da niko ne može da bude prvi u svom selu, ja sam tu deklaraciju u znak pažnje ponudio prvo Skupštini grada Čačka, jer sam tamo rođen, i posle kratkotrajnih pregovora oni su to prihvatili i rekli su da će
da će me pozvati. Pozvali su me na sednicu 30. januara 2013. godine. Rekli, profesor, imate 10 minuta vremena. Ja sam rekao, dovoljno je 5 minuta vremena. Normalno su tekst deklaracije oštampali, podelili svim odbornicima. Ja sam završio izlaganje za 5 minuta. Posle toga su predsjednici odborničkih grupa nastupili i jednoglasno podržali tekst deklaracije, što je za mene bilo iznenađujuće. A zatim su odbornici tražili pojedini da se izmeni tekst deklaracije sa nekim oštrijim terminima i tako dalje. Ja sam i rekao da meni nije cilj da se deklaracija usvoji samo u jednoj skupštini, u jednom gradu, nego da se usvoji širom Srbije i da moramo da vodimo i o tome računa. Elem, taj tekst deklaracije i tekst deklaracije koje su kasnije napisali Zeleni Srbije usvojen je u 136 opština i gradova u Srbiji jednoglasno od strane svih odbornika, bez obzira na njihovu partijsku pripadnost, odnosno pripadnost pokretima ili grupama građana, pošto na nivou lokalnih samouprava postoji daleko veća raznolikost odborničkih grupa nego što je to slučaj u Republičkom parlamentu. I evo, moto te deklaracije polazni jeste mi ne želimo GMO na našoj teritoriji, a zaključni jeste sačuvajmo zemlju naših predaka, našoj deci bez genetički modifikovanih organizama. Ove godine ovom protestu za Srbiju bez GMO pridružili su se pčelari koji su takođe drugi usvojili deklaraciju protiv GMO od nacionalnih proizvodnih asocijacija. Zatim, Društvo srpskih domaćina je neposredno iza toga. Sutradan usvojilo, Savez poljoprivrednih inženjera takođe, ali tu deklaraciju usvojila je i udruženje Zdrava Srbija koju predvodi dr. Danica Grujičić, osvedočeni borac za borbu protiv posledica osiromašenog uranijuma i trostrugo većeg procenta obolelih od kancera u Srbiji nego što je to slučaj u Evropi i svetu. Tu je i udruženje Ko nam truje decu sa motom i naša deca imaju pravo da se, i srpska deca imaju pravo da se hrane zdravo. I tu je naš medijski sponsor Prvi na skali, jedan portal iz Kragujevca koji nas prati evo već godinama bez dinara naknade, ali je zato i dobio od evropske organizacije posebno priznanje za podizanje ekološke svesti. Ovo je program skupa u Beogradu, slični su programi i u drugim gradovima. Dakle, govorit će dr. Dana Grujičić posle intoniranja himne Bože pravde i iza toga će ovaj pojac Ljuba Manasijević otpevati Vostani Serbio, to je inače himna Knjaževine Srbije. Zatim će Ljubivoje Ršumović recitovati svoju pesmu posvećenu GMO, Zar ćemo dozvoliti da nas zlotvori genetski modifikuju, malopre sam već rekao u najavi. Iza toga ansambl Ratislava Blagovića i ansambl Gledanice će izvoditi kulturno-umetničke tačke iza svakog govornika. Skup će biti na Trgu Republike. Podržali su nas mnogi. Govorit će dr. Zoran Jovanović, on je predsjednik udruženja Ko nam truje decu. Zatim recitovat će svoje pesme Ne dam, ovo nije molitva i tako dalje. Ljiljana Bralović koja ove godine 15. dobija zlatnu značku kulturno-prosvetne zajednice za doprinos razvoju kulture u Srbiji. Zatim će govoriti doktorka veterinarske medicine Jasmina Ranđelović, koja je aktivista za Srbiju bez genetički modifikovanih organizama. Zatim ćemo pročitati poruku genetičara profesora doktora Miodraga Dimitrijevića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, osvedočenog borca protiv genetički modifikovanih organizama, koji, nažalost, zbog obaveza na jednom međunarodnom skupu neće moći da bude prisutan, ni na skupu u Novom Sadu, gde je bilo planirano njegovo učešće, ni u Beogradu, ali će ta njegova poruka biti pročitana u svim mestima gde se održavaju ovi protestni skupovi. Zatim ćemo imati poruku koleginice Tatjane Brankov, docentkinje Ekonomskog fakulteta u Subotici, koja je napisala knjigu
na bazi svoje doktorske disertacije, ali sa publicističkim naslovom Hrana budućnosti ili bioterorizam, posvećenu genetičko modifikovanim organizmima, pre svega ekonomskim aspektima i zdravstveno bezbednim. I na kraju ću ja govoriti kao autor te prve deklaracije koja je usvojena u Čačku 2013. godine. Pre toga ćemo sakupljati dobrovoljne priloge za narodne kuhinje Srbima na Kosovu i Metohiji i obavljati pojedinačna fotografisanja u ramu Srbija bez GMO. Delit ćemo deci balone Srbija bez GMO i tako dalje. A onda ćemo otići u šetnju ka Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde ćemo prvo zapaliti sveće u pomen poginulima, ubijenima i nestalim preko 2000 Srba na teritoriji Kosova i Metohije tokom 1999. godine, pre toga i posle toga, a onda ćemo Skupštini Srbije predati zahtev da se razmatra krovna deklaracija o genetički modifikovanim organizmima. Ja sam prošle godine u maju mesecu kao nestranački poslanik napisao tekst krovne deklaracije kao poslanik i to pustio u proceduru usvajanja. Nažalost, od 250 poslanika, 223 poslanika, verovali ili ne, za mene je to bilo iznenađenje kad mi je služba Skupštine dostavila podatke. Dakle, od 250-223 poslanika u sadašnjem sazivu živi na teritoriji ovih 136 opština i gradova, čiji su odbornici jednoglasno usvojili deklaraciju o GMO. Međutim, od njih 223, ja nikada, kada se usvaja dnevni red za svaku narednu sednicu Skupštine, nisam uspeo da dobijem više od 11 glasova prisutnih za uključivanje deklaracije, krovne deklaracije u razmatranje, a ta krovna deklaracija je potpuno identična tekstu deklaracija koje su usvojene u ovih 136 lokalnih samouprava. Razlikuje se samo u jednoj tački u kojoj stoji: obavezuje se Narodna skupština da će pre nego što promeni sadašnji zakon ili donese novi o genetički modifikovanim organizmima, raspisati referendum da se građani izjasne da li su za ili protiv uvoza, uzgoja, prerade i prometa GMO i proizvoda od GMO. Prosto je neverovatno da vlada države u kojoj postoji zakon koji to zabranjuje ne podržava takvu deklaraciju i ne podržava referendum. Zašto sam ja predložio takvu deklaraciju u Skupštini kao nestranački poslanik? Zbog toga što smo 2 puta skupljali, jednom 32.000, jednom 36.000, čini mi se Zeleni Srbiji su nosili tu akciju tada, a ne ja lično. Dakle, i 2 puta smo predavali Skupštini Srbije 32 i 36.000 potpisa. Skupština Srbije ni jedan put nije razmatrala to kao tačku dnevnog reda, a kamoli da je na osnovu tih desetina hiljada potpisa raspisala referendum. Mi imamo specifičan ustav u kome stoji da je potrebno 100.000 potpisa građana skupljenih u roku od 7 dana da bi Skupština raspisala referendum. Ali odluku o referendumu po zakonu o referendumu donose poslanici. A ako 126 poslanika se ne izjasni, to znači da i onih 100.000 ili 1.100.000 ili 3 miliona ili 4 miliona i 100.000 potpisa ništa ne znači. To je svojevrsni nonsens za razliku recimo od Švajcarske, gde je dovoljno 30.000 potpisa i automatski se referendum raspisuje. Po tom osnovu Švajcarci su već 3. put se stavili moratorijum na svih narednih 5 godina o GMO. Iza toga idemo do RTS-a da predamo zahtev da u programima RTS-a bude daleko više prostora onima koji su protiv genetički modifikovanih organizama, naučnicima pre svega, ali i udruženjima građana, jer do sada, izuzimajući emisiju Znanje i imanje, agrarnu emisiju, u drugim programima vrlo malo je zastupljena ova problematika, a ja imam najavu da će Vlada Republike Srbije promeniti zakon o genetički modifikovanim organizmima i napraviti opet podelu među srpskim narodom, odnosno građanima Srbije, tako što će dozvoliti uvoz i promet genetički modifikovanih organizama, odnosno proizvoda od GMO, i na taj način napraviti nelojalnu konkurenciju našim poljoprivrednicima, a ostaće na snazi zabrana uzgoja genetički modifikovanih organizama i prerada kod nas.
To znači da praktično nećemo ni prodati, nego predati tržište agrarnih prehrambenih proizvoda u Srbiji koje vredi oko 5 milijardi evra na sadašnjem nivou vrlo niske kupovne moći. O drugim posledicama nećemo govoriti, ali otići ćemo i da predamo protestni zahtev vladi Republike Srbije, budući da je gospođa Ana Brnabić napisala negativno mišljenje o ovoj mojoj krovnoj deklaraciji i to je osnov zašto vladajuća većina neće da glasa, jer nema saglasnost vlade koju je ona izabrala i koju podržava. Ovo su dakle 34 grada, Sremska Mitrovica i Kraljevo, koji nisu usvojili deklaraciju i 32 opštine koje nisu usvojile deklaraciju u Srbiji, one su označene belim. Kraljevo je označeno crvenom bojom zato što su 2 puta razmatrali tekst deklaracije, jedno su skinuli iz dnevnog reda zbog nekih međuodborničkih nesuglasnosti, a drugi put zbog opet razloga ko je predložio deklaraciju. Bilo je 27 glasova, ako se ne varam, za, 0 glasova protiv, znači niko nije bio protiv, ali je vladajuća većina bila uzdržana, tako da deklaracija nije usvojena i zato su ovde ofarbani crvenom bojom. Na teritoriji Kosova i Metohije iz razumljivih razloga ova aktivnost nije sprovedena, tako da evo vidite ovo sve što je zeleno, to su opštine čiji su odbornici jednoglasno usvojili deklaraciju. Mnogi me pitaju otkud mi snaga da izdržim 10 godina u toj kampanji. Ja sam im rekao da poštujem moto cara Lazara, našeg svetog cara Lazara, koji je rekao da nije važno protiv kolike sile se boriš, već kakvu svetinju braniš. Moje je da učinim ono što je u mojoj moći, a svako sebi treba da ispita zašto mi dozvoljavamo da nas zlotvori genetski modifikuju i da rade sa nama sve ovo što rade. Hteo bih da vam preporučim da zapamtite 3 aksioma. Prvi je, poljoprivreda je jedina izvesna delatnost dok je ljudske civilizacije. Znači, hrana ne može da se zameni, bez obzira na sva naučna istraživanja, ali barem ne može da se zameni za stalno rastući broj potrošača, a nas je danas preko 7,6 milijardi. Drugi aksiom je, to je moto koji stoji na posteru na ulazu u dečiji vrtić Mala Sirena u Zemunu, gde je moj prvi unuk, išao u obdanište, a sada je i druga unuka, koja na jesen polazi u 1. razred. Tamo stoji moto, ako se ne zna ko je otac, hrana u tanjiru je majka svih bolesti. Molim? Nešto. Dobro. Dobro, moguće. Dobro. I treći aksiom je teško narodu koga tuđa kutlača hrani. Taj ne može računati ni na kakvu hranu, ni na kakav kvalitet. I opšte je poznato da ne postoji ni jedna zemlja u svetu koja može da se pohvali da ima ekonomsku, socijalnu i političku stabilnost ako nije rešila pitanje samoodrživosti u proizvodnji hrane. Mi jesmo rešili to pitanje, ali smo svakim danom sve više na granici tog rešenja. Posle ću navesti neke primere. Ovde je jedna karikatura preuzeta iz jednog američkog časopisa na pitanje šta je to hrana. Odnosno, pitanje je konkretno glasilo šta vi mislite o nedostatku hrane u ostatku sveta. Afrikanac je odgovorio šta je to hrana, upitno. Evropljanin je odgovorio, a šta je to nedostatak? Amerikanac je odgovorio šta je to ostatak sveta, a Saudo-Arabijac je odgovorio šta je to mišljenje. Svaki ima svoj ugao gledanja na isti problem, u zavisnosti od uslova u kojima živi. Ovo je jedan od ova 2 motoa koje stoje na ovom panovu u obdaništu Mala Sirena, a prvi je umovi bistri, snažno telo, za sve je zaslužno zdravo jelo. Sve što je potrebno da zlo prevlada u svetu
u jednoj državi, u jednom lokalitetu i tako dalje, jeste samo jedna prosta činjenica da normalni ljudi ne učine ništa. Naše nečinjenje im omogućava da oni koji su protiv interesa čovečanstva mogu da čine ovo što čine. Danas se u Srbiji traži samo dve stvari. Da u bescenje rasproda prirodne i uništi druge proizvodne resurse i da pokloni tržište ne samo naše, već i sva tržišta na koja još uvijek izvozimo nešto malo hrane, pogotovo semena, jer seme je izvor života. Ako posmatramo evoluciju razvoja poljoprivrede, imamo nekoliko modela razvoja poljoprivrede. Ovdje je na ovoj slici Dobrosava Milojevića naivca najbolje prikazana ta autarkična poljoprivreda kada su seljaci, poljoprivrednici proizvodili sami hranu, odeću, obuću, oruđe, alat, nameštaj, kuće i objekte, kada su živjeli u porodičnim zadrugama i funkcionisali kao zajednice pčela radilica u košnici. To je ta seoska idila koju danas naivci prikazuju. Iza toga dolazi model konvencionalne poljoprivredne koja je danas dominantna, započeta je sredinom 20. veka sa ciljem da se eliminiše 50% gladnih u narednih 15 godina. Međutim, uz vrlo veliku cenu da se koriste mineralna đubriva, da se koriste hemijska sredstva, da se koriste u biljnoj proizvodnji, da se koriste hormoni rasta u stočarskoj proizvodnji i da se koriste aditivi u prehrambenoj industriji. Da se koristi teška mehanizacija na bazi fosilnih goriva i da je to proizvodnja, tržišna proizvodnja za druge potrošače. Farmeri na veliko ili proizvođači recimo tovnih brojlera, pilića, koja od proizvodnje jajeta za izleganje pilića pa do pakovanja bataka, krila i tako dalje, pri čemu se desni batak odvaja posebno jer se u njega daju vakcine, to nije za njihovu potrošnju, da potrošnju njihovom tržištu, nego na tržištu drugih zemalja, praktično nemaju uvid ko jede njihovu hranu. I to je onaj osjećaj koji su piloti NATO-a imali za vreme NATO bombardanja Savezne Republike Jugoslavije, jer su praktično džojstikom se igrali video igrica. Oni nisu videli užasna lica, raskomadana tela kao posljedicu njihovih bombi i bombardanja. Nisu videli ni malu milicu u Batajnici, nisu videli ni pobednicu u takmičenju za matematiku na mostu u Varvarinu, nisu videli ni ugljenisana tela voza koji je raketiran u Grdeličkoj klisuri, ni ugljenisana tela putnika u autobusu koji je putovao iz Niša ka Prištini i tako dalje. To je sve za njih kolateralna šteta, dozvoljena kolateralna šteta, uključujući i 16 poginulih prilikom bombardovanja Radio-televizije Srbije, što je prvi put i prvi put je bombardovana jedna ambasada. Također u tom ratu, i prvi put su posle Drugog svjetskog rata korišćene kasetne bombe koje su zabranjene kao genocidno oružje po međunarodnim konvencijama. I niko za to nije odgovarao. Sad se postavlja pitanje da li smo mi na bazi te zelene revolucije po znakom navoda i ove moderne poljoprivrede, odnosno konvencionalne poljoprivrede, kako je danas zovemo, napredovali. Evo uzmimo 1960. i 2010. godinu. 1960. bilo je 3 milijarde potrošača, od toga je 80 miliona bilo gladnih, što znači da je svaki 38. bio gladan. 50 godina kasnije, posle primjene tog koncepta takozvane zelene poljoprivrede, mi imamo 6,7 milijardi potrošača, što je 2,23 puta više, ali imamo milijardu i 25 miliona gladnih, to je 13 puta više nego što je bilo 1960. Znači, broj stanovnika se počeo 2,23 puta, a broj gladnih 13 puta, što znači da je gladan svaki 7. stanovnik zemljine kugle. Moja porodica ima 9 članova, to znači da bi kod nas 1,5 član trebao da bude gladan. Na sreću nije gladan, ali pogledajte samo koliko narodnih kuhinja, ne samo na Kosovu i Metohiji zbog date situacije, nego i u centralnoj Srbiji, pa čak i u Vojvodini i danas imamo. I to ne samo u izbegličkim naseljima, nego i za građane u pojedinim opštinama. S
Sljedeći model jeste organska poljoprivreda koja je najpribližnija onom modelu tradicionalne autarkične poljoprivrede. Ona je počela sa modelom, jednim segmentom te organske poljoprivrede koji se naziva biodinamička poljoprivreda, bez sintetičkih inputa, zdravstveno je bezbednija, tržišno vrednija, zahteva određeni period konverzije iz konvencionalne ka organskoj poljoprivredi i ona je u harmoniji sa održivom razvojem, ima međunarodna organizacija, odnosno federacija proizvođača organske hrane, danas ima negde oko 750 članica iz oko 110 zemalja u svetu. Mi imamo i biodinamičku farmu u Vršačkom Ritu koji je formirao jedan naš povratnik koji je živeo u Australiji i posle toga u Švedskoj. Kad su deca stigla za prvi razred škole, rešio je da se vrati nazad, zakupio zemljište u Vršačkom Ritu i tu se bavi biodinamičkom poljoprivredom. Sad je otvorio i mlekaru za biodinamičko mleko i tako dalje i tako dalje. Sljedeći model koji se razvija u zemljama Zapadne Evrope, pre svega u Francuskoj, onda Austriji, Italiji, ali i u drugim zapadnoevropskim zemljama, to je multifunkcionalna poljoprivreda koja objedinjuje, koja je karakteristična za gazdinstva koja ne mogu da se izdržavaju samo od prihoda iz poljoprivrede, nego oko te poljoprivredne proizvodnje razvijaju još neke druge delatnosti. Bilo da su to ekološke, kohezione, rekreacijne, turističke, kulturološke i tako dalje i tako dalje. I to je ono što spada u domen ruralnog razvoja danas u zemljama Evrope. Ovde je prikazano nešto od toga, ovo su sve fotografije iz Srbije, znači ništa nije iz Zapadne Evrope ili drugih zemalja, to su te aktivnosti oko poljoprivrede. I sada moram da vas posjetim na jednog bivšeg profesora Američkog univerziteta koji je bio državni sekretar SAD-a kao najveće svetske sile u to vreme, a danas je savjetnik i član mnogih međunarodnih organizacija koje deluju kao tajne organizacije. On je kao državni sekretar formulisao moto onaj ko vlada naftom, vlada državama. I tada su počeli da grade tankere i da eksploatišu naftu iz zemalja proizvođača nafte, da lageruju u napuštenim rudnicima u Americi i da imaju praktično nivelaciju cena nafte i da mogu da održe svoj ekonomski i proizvodni sistem. Međutim, kasnije on je ponovo formulisao jedan moto da onaj ko vlada hranom, vlada ljudima. Jer su shvatili kad su osvojili Irak, da su osvojili naftna polja, ali ne mogu da osvoje Iračane, zbog samoubica i svega ostalog, pa su onda shvatili da onaj ko vlada hranom, vlada ljudima. I na tom gestu je formiran i ovaj najnoviji model razvoja poljoprivrede koji ima ekspanzionistički karakter, to su genetički modifikovani organizmi. Ne bih sada da vas zadržavam o samoj problematici genetički modifikovanih organizama, koji prvi genetički modifikovani organizam u laboratorijama napravljen 1978. godine, zabranjen je bio za primjenu u praksi i tako dalje. Danas imamo oko 180 miliona hektara pod genetički modifikovanim organizmima, biljkama, ali se prešlo i na genetičku modifikaciju životinja, uključujući losos i svinje za sada. A kad se radi o biljkama, najzastupljenije su površine pod sojom, odnosno pod kukuruzom najviše, jer kukuruz najrasprostranjeniji, zatim soja, zatim uljana repica, kao pamuk, kao tekstilna sirovina i šta još, da, ima mnogo više kultura, ali što se tiče dominantnost površina, još pod pirinčem, kao genetički modifikovani. Ne postoji danas žešća podela u svetu, osim one koja je za i protiv genetički modifikovanih organizama. O tome ćemo i nešto kasnije govoriti. Ovde su dve fotografije povratka krava sa ispaše za onu podnevnu mužu kad dobijaju koncentrovanu stočnu hranu, a ova druga kolona to su stručnjaci koji su došli da obiđu polja pod genetički modifikovanim organizmom. Neverovatno kakva sličnost u ponašanju. Da bi prišli švedskom stolu posle obilaska polja pod genetički modifikovanim, oglednih polja pod genetički modifikovanim organizmima.
I sad dolazimo do jednog pojma definicija zelene ekonomije koja se danas sve više širi. To je ekonomija čiji rezultati dovode do poboljšanja ljudskog blagostanja i socijalne jednakosti, a značajno smanjuju rizike po životnu sredinu. Sad kad posmatramo sve ove modele razvoja poljoprivrede, ova, da tako kažem, umetnički obrađena vekna hleba najrečitije ukazuje kakav je položaj poljoprivrednika. U onoj autarkičnoj poljoprivredi oni su prodavali 5% proizvoda da bi platili porez i da bi nabavili nešto sirovina, gas, so i nešto malo poljoprivrednog alata i nešto odeće i obuće eventualno. Sve drugo su zadržavali za sebe. Dakle, njima je ostajalo 95% vrednosti proizvodnje. U konvencionalnoj poljoprivrednicima ostaje između 30 do 50% vrednosti proizvodnje u zavisnosti od grane poljoprivrede, intenzivnosti i tako dalje. Kad se radi o genetički modifikovanim, ostaje svega 10 do 20% ukupne vrednosti proizvodnje. A sad se postavlja pitanje da li može poljoprivrednici da ostane 120 ili 150%. Može u ovom multifunkcionalnom modelu poljoprivrede, kad vi sve ono što proizvedete na vašoj farmi, prodate turistima na svom posedu kroz turističko domaćinstvo. Jer onda multiplikujete vrednost i to je najbolji, najrentabilniji i izvoz i prodaja. Jer prodajete na svom pragu, nemate nikakve transportne troškove, troškove logistike i tako dalje i stvarate jednu vezu sa potrošačima koja je neposredna. Današnji moderan agrobiznis obuhvata sve to trojstvo. Dakle, moderan agrobiznis prisutan je u velikoj globalnoj poljoprivrednoj proizvodnji, pre svega sa ovim terminatorom genom u semenu genetički modifikovanom i na taj način mi smo praktično obmanuti čak i oni koji su vegetarijanci. Ako jedu paradajz sa genom ribe, oni misle da jedu biljku. Biljni proizvod, a ne, oni jedu biljni proizvod, ali sa animalnim genima. Znači, to je prvi etički problem. Do toga da je pre 3 godine u Americi, da sad već 3 godine, zasejano prvo eksperimentalno polje genetički modifikovanog pirinča sa ljudskim genima. I sad se postavlja pitanje, da li će deca koji jedu sutlijaš od genetički modifikovanog pirinča da postanu kanibali? Jer jedu ljudske gene. Sjetimo se samo one nesrećne fudbalske reprezentacije koja je u Andima doživjela rušenje aviona i oni koji su preživjeli, oni su jeli mrtve sa igrača. Postali kanibali. Drugo je da sve te agribiznis kompanije imaju svoj udeo u portfoliju hemijske industrije zbog hemijskih sredstava. Znači, tu im je drugi osnov eksploatacije poljoprivrednika. I treći, kad zagadimo hranu sa genetički modifikovanim organizmima i sa hemijom, onda plaćamo lečenje. Pa njihov kapital je u farmaceutskoj industriji koja proizvodi lekove. A ja nisam čuo da još postoji lek koji je izlečio neku bolest. Recimo, evo, uzmite dijabetes, uzmite krvni pritisak i tako dalje. Je li neko izlečio to? Ne. Oni vam daju lekove samo da postanete doživotni njihovi potrošači. Zavisnici. Upravo to. U svo uvažavanje medicine kao nauke. Dakle, dileme o genetički modifikovanim organizmima idu od etičkih preko zdravstveno i ekološki bezbedonosnih do ekonomskih, političkih pa i strategijskih, koje se moraju razmatrati na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Na globalnom nivou tu banku, kako bi kockali rekli, drže vlasnici krupnog kapitala u sprezi sa onima koji vladaju iz senke nad ovim svetom. To su trilateralna komisija i tako dalje i tako dalje. Na nacionalnom nivou to je politički establishment u svakoj zemlji, pa čak i u Evropskoj uniji koja se hvali da je tako demokratska i tako dalje. Evo, pre nekoliko dana završena je 6-mesečna istraga zajednički Europola i Interpola, pa su zatvorili jednu fabriku hrane u Belgiji, pa su 3700 i kusur tona robe povukli prehrambenih proizvoda iz hipermarketa po zapadnoj Evropi, pa su zatvorili 700 onih koji su učestvovali u krivotvorenju hrane i stavljanju u promet zdravstveno nebezbedne hrane i nekoliko miliona flaša pića koje nije bilo zdravstveno bezbedno.
Ako u Evropskoj uniji to rade, šta onda mislite, šta nama oni isporučuju? Uostalom, i ovim novoprimljenim članicama Evropske unije od 2004. i 2008. godine i ministri i vlade Češke, Slovačke, Mađarske žalile su se Evropskoj komisiji i zahtevali su da se izvrši uporedna analiza. Onda su konstatovali da kvalitet hrane istog proizvoda, pod istom robnom markom, od istog proizvođača nije isti za 15 starih zemalja članica i za ovih 10 novoprimljenih. Onda su počeli proizvođači da se brane da je to zbog toga što su oni vršili ispitivanje ukusa potrošača u ovim zemljama, pa oni imaju drugačije navike, drugačiji ukus i tako dalje. Malo morgen. Sve je u ekonomskom interesu. Dakle, šta je genetički inženjering? To je biotehnološka metoda stvaranja novih oblika života, nasilnim laboratorijskim putem. Tako nešto u prirodi ne može da se odigra. I mnogi laici pogrešno to poistovećuju sa oplemenjivanjem putem hibridizacije. Kad vi dve sorte iste vrste kukuruza sejete jednu pored druge i onda navučete plastične ili papirnate kese na metlicu jednog reda, zavežete, a ostane one vlati na začetku klipa kukuruza koja treba da se somene sa praktično metlicom iz drugog reda kukuruza. I tako dobijate kvalitetniji proizvod, kvalitetniju generaciju proizvoda i tako dalje, koju onda uključujete u proces razmnožavanja i preko semenske proizvodnje u proces komercijalne poljoprivredne proizvodnje. Ali ovdje se radi o nečem drugom što u prirodi ne postoji. Vi ubacite bakteriju gen bakterije u genom kukuruza, da bi kukuruz sam proizvodio bioinsekticid. I sad insekat koji dođe i pojede parče kukuruznog lista, posle izvesnog vremena njemu dođe do eksplozije crevnog trakta i on uginjava. A šta je sa stokom koja jede silažu? Šta je sa nama koji jedemo kokice, kačamak, proju? U 5000 proizvoda kukuruz se ugrađuje prehrambenih. Ili recimo ribe u paradajz, ili gen pauka u kozu, da bi koza imala elastičnu dlaku kao što je paukova mreža. Ili svica u mačku, da bi mačka imala fluorescentnu dlaku, da noću kad pođete poradi sebe ne palite sijalice, nego da mačka ide ispred vas do WC-a. Izgleda smešno, ali sve je moguće. Svinje u čoveka, i to je moguće. Ili bilo kog organizama u bilo kog organizama. Vidjet ćete sada još neke najnovije informacije koje su zaprepašćuje. Znači, to se radi u laboratorijima. I sad poseban problem jeste patentiranje toga radi sticanja prava pojedinih multinacionalnih kompanija na globalnom zaštitu nad životom. Ne samo biljaka, životinja, već i ljudi. Ne kažem bezrazložno ljudi, posle ću vam navesti najnovije informacije. A to su nepredvidive i nekontrolisane posljedice po život na planeti Zemlji. Posljedice su da nema više prirodnih granica za prenos genetskih informacija između različitih vrsta biljaka i životinja, čovjeka i životinja i tako dalje. I dolazimo do nečeg što je sa etičke tačke gledišta nepojmljivo. Da ne navodim čija je ovo vizija koje agrobiznis kompanije. Ali njihova vizija, bukvalno prevedeno, glasi sljedeće. Ništa, podrazumava se, od vaše hrane neće više rasti bez naše umešanosti. Znači, vi zavisite od nas. Da li je hrana oružje za smanjenje stanovništva od autarkične poljoprivrede i digitalnog sela preko zelene revolucije do GMO eugenike? Da li znate možda ko je tvorac teorije o eugenici? Kolegnica koja je završila medicinski fakultet bi trebala da zna. Ako vam kažem prezime Davenport, jel to znači nešto? Bio je predstavnik Evropske unije u Srbiji do nedavno. Michael. A Charles Davenport je osnivač eugenike. A eugenika je
planirano uništavanje ljudi radi smanjenja demografskih potencijala na zlatnih pola milijarde u svetu. Evo kako se kretalo svjetsko stanovništvo. Prva milijarda, da bi svjetsko stanovništvo dostiglo prvu milijardu, trebalo je da prođe 6800 godina. Odnosno 5000 godina, 5 milenijuma pre Hrista. Sticajem okolnosti, to je bilo za vreme Prvog srpskog ustanka, 804. godine. Da bi došli do druge milijarde, trebalo je da prođe 126 godina, 930. A onda 30 godina za treću milijardu, pa 14 godina za četvrtu, pa 13 za petu, pa 12 za šestu, pa 12 za sedmu i očekuje se da će za 8 milijardu trebati 11 godina da prođe. Kako to izgleda na krivi? Pogledajte ovaj osenčeni deo, tako se kreće. 2100. godine planira se da će biti 11,2 milijarde. I sada smo na ovom nivou 2015. vidite, sa stopom od 1,2% prirodnog priraštaja na godišnjem nivou. Da bismo se vratili u granici ekološke održivosti planete Zemlje, mi moramo spustiti rast stanovništva na 0,1, sa sadašnjih 1,2 na 0,1% na godišnjem nivou. Jer se smatra da negde oko 30 milijardi planeta Zemlja može da prehrani pri sadašnjem nivou nauke, tehnologije, proizvodnje i tako dalje. Suprotno svetskim tendencijama imamo stanje sa stanovništvom, sa demografskih pokazatelja u Srbiji. To znači 2006. manje 31.000, 32. 2007. 35.000, 2006. 34.000, 2009. 34.000, 2010. 35.000, 2011. 37.000, 2012. 35.000, 2013. 35.000 i tako dalje i tako dalje. Znači od 2006. do 2016. 385.000 nas je manje. To je samo po osnovu razlike između stope rađanja i stope umiranja. Nataliteta i mortaliteta. Dobro, samo izvolite. Šta je sad ovo? Ovo je bitno. Znači, mi ulazimo u etapu globalno sveopšte neodrživosti. Sve što počnete da planirate kad gledate samo jedan segment, neodrživo je. Ako gledate šta se dešava sa planetom Zemljom, od 1970. godine Svetska organizacija za zaštitu prirode ukazuje da trošimo više resursa nego što planeta Zemlja može da obnovi za 365 kalendarskih dana. 2. avgusta prošle godine najranije je bio taj dan ekološke zaduženosti. Praktično 5 meseci pre kraja godine znači 5 meseci prošle godine smo koristili resurse koje će planeta Zemlja moći da obnovi tek u 2018. godini. Znači 1,7 puta brže trošimo nego što ekosistem može da obnovi. 2030. ljudi će trošiti resurse 2 planete Zemlja, a imamo samo jednu planetu Zemlja. Posledice su suša, nedostatak vode, iščezavanje šuma, erozija zemljišta, gubitak biodiverziteta i fenomen staklene bašte. Ali da bismo se vratili u normalu, ovu oronulu planetu Zemlju, treba da svake godine pomeramo kašnjenje dana ekološke zaduženosti za po 5 dana, da bi u 2050. godini Zemlja mogla da vrati u svoj biološki održiv razvoj. Dakle, podsjećam vas na misao koju je napisao francuski mislilac Marie-Jeanne de Condorcet još 1794. godine, koji je neposredno posle završetka tog svog dela bio zatvoren i umro je u zatvoru. On je rekao da nema suštinskog ograničenja progresa osim održivosti planete Zemlja. Znači, ako planeta Zemlja, sve ono što planeta Zemlja može da izdrži, dotle održivi razvoj može da ide. A da bi planeta Zemlja bila održiva,
moramo mnogo drugačije da se ponašamo. Loša ishrana je globalna pretnja zdravlju. Svi mi kad kupujemo jaja gledamo veličinu, ako ih razbijemo gledamo boju i tako dalje. Ali niko ne vodi računa da li su nabildovani ili napumpani hormonima, antibioticima i tako dalje i tako dalje. Zašto naša deca postaju rezistentna na antibiotike? Zato što životinje čije meso, mleko jedemo su nabildovane ovim... Kako da znamo kako je? Polako. Dakle, Evropljani poručuju ne otvarajte vrata trojanskog konja koji se zove GMO. Ovo je jedna moja izjava od pre verovatno 10 godina moćne kompanije koje proizvode genetički modifikovane organizme, ali i zvaničnici EU traže da predamo svojih 5 milijardi evra vredno tržište i da uništimo svoju proizvodnju, svoje kompanije i da sve to prepustimo njima. Na tome radi lobisti u Srbiji, a to su korumpirani političari, jeftino plaćeni novinari i na naučnim skupovima u časopisima protežiranim, profesori univerziteta i naučni radnici koji prodaju veru za večeru. Njih je i potpredsjednik vlade, večiti potpredsjednik vlade koji nikad samostalno sa svojom partijom nije izašao na izbore, nego uvek kao koalicijni partner. Promenio je resore svega i svačega, iako je po obrazovanju lekar, je li tako? Po veroispovesti je musliman i njemu vera koja insistira na halal standardima, a halal standardi ne mogu da svare uopšte GMO, znači totalno je zabranjeno u halal hrani da postoji bilo koja primjena sa genetičkim modifikovanim. Njemu kao potpredsjedniku vlade zaduženo za trgovinu ne smeta da kaže da mi moramo da dozvolimo promet genetički modifikovanih organizama. Ja sam tražio kao nezavisni poslanik njegovu smenu. Normalno to nema šanse da uradite, ali evo ga jedan od GM lobista. A ja mislim da je organska poljoprivreda šansa za pusta srpska sela. Evo upravo po veroispovesti njegov sugrađanin na Kopaonik biznis forumu izjavio je halal tržište i izvozna šansa Srbije. Izjavio je direktor Agencije za sertifikovanje halal kvaliteta u Srbiji Samir Tandir. Kako je dodao, Rusija je također veliko halal tržište kao i Europska unija u kojoj su, kako kaže, 2/3 kupaca koji kupuju halal proizvode nemuslimani. Znači, čak i nemuslimani danas kupuju hranu s halal standardima da bi bili sigurni da nema genetički modifikovanih organizama. Kad odgovaraju na anketna pitanja zašto kupuju halal proizvode, kažu da je to zato što ih smatraju provereno kvalitetnim. Od GMO proizvodi ne mogu da imaju halal sertifikat, ukazao je Tandir. Neka kaže to potpredsjedniku vlade. I ovo je ta pesma Ljubivoja Rašumovića koju sam zamolio da prošle godine napiše za prošlogodišnji protest. Zar ćemo dozvoliti da zortoli likuju kad nas genetski modifikuju? Evo šta bude s naukom o genima kad padne u ruke svetskim kretenima. Onima što račun ne polažu nikom kad obraz ukrste s novčanikom. Onim što se bave genetskom manijom da Srbe ukrste s boranijom. Onima koji pucaju od ponosa kad stvore pasulj s ukusom lososa. Oni su spremni metodom istom da ukrste Judu s Isusom Hristom. Misle da smeju što ni Bog ne ume da ukrste anđele i monstrume. Bog ih prezire, ali ko Boga pita, pitaju se bogovi novci i profita. I ova strofa koju sam već rekao malo pre, GMO je strana reč sa plaćenica, ja sam je proučio profesorski pomno i zaključio, to je skraćenica od modifikovane srpske reči govno. Ovo su genetički modifikovane svinje. Dakle, pre 3 godine na dvodnevnom naučnom skupu u Srpskoj akademiji nauka, čuli ste da sam ja do 2014. godine bio član odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti. Posle tog skupa sam razrešen dužnosti zbog mojih stavova o GMO. Naime, na tom skupu kolega genetičar sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada je ustao i rekao drugog dana,
a da niko od prisutnih akademika, naučnih savjetnika i redovnih profesora iz oblasti genetike koji su bili prisutni nije ustao da reaguje. On je rekao, mi genetičari danas znamo kako funkcioniše 1/3 gena. O drugoj trećini samo možemo da slutimo kako funkcioniše, a o trećoj pojma nemamo. Onda sam ja to iskoristio kao šlagvort, javio se za diskusiju i rekao, molim vas, da li bi neko od nas ovde u sali prihvatio da sedne u avion za koji ni pilot tog aviona ne zna kako funkcioniše 2/3 sklopova u avionu i da leti na 12.000 metara? Jer biste vi seli u takav avion? Pa zašto nam onda hranu nude koja nije testirana? Evo, kolegnica zna, lekovi se testiraju prvo na eksperimentalnim životinjama, pa onda na eksperimentalnim bolesnicima koji su otpisani praktično, to im je posljednja šansa, hvataju se za slamku eventualno, jel tako, pa onda na dobrovoljcima koji su dobro plaćeni da se na njima testira, pa tek onda ulazi u proizvodnju i promet i lečenje pacijenata. I tad se vodi analiza svake godine, pa se ocenjuje, ne znam, u određenim vremenskim periodima, pa se povlače posle određenog broja godina kad se ustanovi da ima nus posledice i tako dalje. A za hranu, znate koliko traje istraživanje? 90 dana. I to na eksperimentalnim životinjama. Ako uopšte traje, jer niko nema transparentnosti ili nepovezanih instituta koji to rade u odnosu na GM kompanije. Zaključenje ključa gen koji smo nasledili, što je najtragičnije, profesor Borislav Kamenov nam je pričao. Da. Žao mi je što kolega Trbović sa Medicinskog fakulteta, koji jedini učestvuje u eksperimentalnim istraživanjima u Americi, on 6 meseci predaje na našem fakultetu, on je fiziolog, ako se ja ne varam, fiziolog, a 6 meseci radi na projektima baš istraživanja uticaja GMO na ishranu životinja u Americi, jer na ljudima još ne istražuju, nego na životinjama, da vam on kaže koji su rezultati toga. Evo šta smo mi uspeli. Uspeli smo da napravimo paradajz sa genima. I sad mene koleginica sa mog fakulteta, genetičarka, kaže, pa ti si agrarni ekonomista, šta ti znaš o genetici? I ja kažem, pa ne moram ja da budem kvočka da bi znao šta je mućak. Da ne može iz njega pilac izlegne. Da ležim 3 nedelje na jajima. Je li tako? Dalje. Ja njoj kažem, ja ću da prihvatim, evo, molim vas, uzmite stiropor, probušite, stavite semenku u taj otvor, da ima kontakt sa vodom u bazenu, da može da klija, napravite neonsko svetlo, regulišite temperaturu, vlažnost, šta god hoćete, i pustite ribe u bazen. Kad ta riba bude se seksala sa ovim paradajzem i napravila novi genetički modifikovani paradajz, ja ću da vam priznam da sam u pravu. Kaže, ti si neozbiljan. Rekao, dobro. Danas imamo genetički modifikovan losos i svinje. 2016. izbacili su prvih 600 kutija jabuke koja je genetički modifikovana. Zove je arktička zlatna, genetički modifikovana jabuka. Oni je genetički modifikovali radi proizvodnje čipsa od jabuka. Jer u proizvodnji čipsa od jabuka 36% troškova proizvodnje čipsa odlazi na antioksidante, da bi slajsovi, znači kriške jabuke koje se suše za čips, zadržale belu boju. Toliko oksidanata mora da se koristi. Sad zamislite ako se toliko oksidanata koristi, čime mi hranimo našu decu kada dajemo zdrav čips od jabuke. A ova genetički modifikovana, ona može da izdrži 4 sata isečena, a da ne potamni. Šta su joj uradili, ne znam. Imamo pirinač sa genima čoveka, eksperimentalno, o zagađenju životne sredine sa korišćenjem totalnih herbicida na bazi Roundupa i glifosat, čiji je glavni element glifosat, koji je Svetska zdravstvena organizacija za Evropu proglasila kancerogenim pre 2 godine, 2015. godine. Neću da govorim. Međutim, priroda uzvraća udarac. Ja imam dosta studenta kojima sam predavao, koji danas rade u Americi. Jedan od njih radi baš u Monsantu i radi na genetičkoj modifikaciji kukuruza. Držao je pre nekoliko godina
ovde predavanje u Beogradu, kad je bio na godišnjem odmoru da poseti roditelje. Ali ipak održao jedno marketinško predavanje. Ja sam normalno prisustvovao. Pokojni Zaharije Trnavčević je organizovao kao predsjednik Bogate Srbije, u prostorijama Bogate Srbije. Predavanje je bilo zatvorenog tipa samo za pozvane akreditovane novinare. Ja sam došao, Zaharije je pitao šta ćeš ti profesore ovde, ovo je za novinare. Ja izvodim novinarsku legitimataciju Društva agrarnih novinara i kažem, evo ja sam novinar, izvolite. Ja sam valjda najpozvaniji kao agrarni novinar da čujem šta će da govori. A reko drugo, to je kolega koji mi je bio student. On je završio ratarstvo kod nas, zaposlio se u Institutu za kukuruz, magistrirao kod nas, doktorirao je u Novom Sadu, onda je otišao na postdoktorsku specijalizaciju u Kanadu i tamo su ga smotali marketing menadžeri iz Monsanta, odveli u Monsanto i radi na genetičkoj modifikaciji kukuruza. To je sad 4. generacija genetički modifikovanih kukuruza. Ja sam ga pitao, kolega, koliko do sada imate proizvedenih modela genetički modifikovanih organizama? Kaže, pa ne znam, ja se time ne bavim, ja sam usko specijalizovan i tako dalje. Mada siguran sam da zna koliko je Monsanto liferovo u proces proizvodnje genetički modifikovanih modela, ali nije bitno. Maksimalno 30-ak. E sad zamislite vi, ako tih 30-ak modela danas se gaji na 180 miliona hektara. Mnogi kažu, GMO je zauzeo najveći deo površina, nije tačno. To je oko 11% ukupno obradivih površina u svetu. Dakle, 89% površina je dalje pod konvencionalnom proizvodnjom, organskom, autarkičnom i tako dalje. Tako da to nisu tačni podaci koji iznose. Dakle, danas imamo genetički modifikovane komarce, mužjake, koji ne mogu sami da se reprodukuju, ali mogu da oplemenjuju ženke sa genetički modifikovanim semenom, praktično, da bi one uginule. I tako dalje, ako je to tačno. O nekim drugim posledicama govorit ćemo kasnije. Evo vam kako izgleda mačka fluorescentna, evo vam koze sa genoma pauka. Ovo se ponovo... Time se završava prva generacija GMO. Druga generacija je nastala prodajom Monsanta Bayeru. Monsanto je prodao svoj GM portfolio tek onda kad je napravio predugovor o kupovini nove metodologije, takozvani CRISPR-Cas9. Na ovom sajtu možete da pogledate taj film, traje 4,2 minuta, da vidite o čemu se radi sa tom novom metodologijom genetičke modifikacije. Ja ću vam reći 4 karakteristike za ta 4 minuta filma. Prva je, ona je 90% tačnija, pouzdanija. Možete misliti koliko je nepouzdana ova do sada korišćena, ako je ova 90% pouzdanija. Šta smo mi to jeli, koristili i tako dalje. Dalje, moguće je više izmena u genomu. Ne jedna izmena sa genetičkim pištoljem, nego više izmena istovremeno. To znači, tek tada nastaje galimatijas. Jer teško možete pratiti koja izmena je dominantno uticala na neke karakteristike ili posljedice koje mogu da proizađu iz korišćenja takvih genetičkih modifikacija. Moguće je primjena ove metode kod biljaka, životinja i ljudi. Pazite, i ljudi. I najzad, što je nesporno za profite kompanije, jeftinija je ova modifikacija. Treba očekivati u ovoj ili narednoj godini da će doći do nove definicije genetički modifikovanih organizama zbog primjene ove metoda. Ovog novog metoda. Ali nije tu kraj. Na 3,5 km od Pentagona, a znate ko u toj zoni može da napravi zgradu, postoji od 58. godine kompanija čija je skraćenica DARPA. Prošle godine imala je 240 zaposlenih i budžet ne $360.000, ne $3,6 miliona, ne 36 miliona, ne 360 miliona, nego 3,6 milijardi dolara za 240 zaposlenih, koji imaju apsolutnu slobodu kako će i zašto da troše te pare. Ja sam povadio čime su se bavili u oblasti biotehnologije. Pa kažu, od proizvodnje invazivnih biljaka, znači biljaka napadača, boraca, senzora i tako dalje, da posejete iz aviona,
pa da dobijate informacije sa zemlje od njih i tako dalje. Nama su nudili, recimo, za minska polja, da daju specijalne genetski modifikovane biljke koje zasejete iz aviona, odnosno helikoptera, i u fazi kad se procvetaju, sve biljke koje su blizu eksplozivnih zakopanih naprava promene boju cveta. Tako da demineri tačno znaju gde se nalazi eksplozivna naprava. To su ponudili i Hrvatska. Hrvatska je odbila jer su se plašili da će da zagade životnu sredinu zbog slobodnog prenošenja polena i tako dalje na druge biljke. Nisam siguran da neki nisu prihvatili, možda u Bosni i Hercegovini, možda na Kosovu su to primjenjivali i tako dalje, ne znam kod nas. Ne verujem. Ali, dakle, do genetičke modifikacije ljudi radi proizvodnje, po znakom navoda, super vojnika koji treba da zadovolje dve karakteristike. Prvi, da nema osjećaj griže savesti. I da nema osjećaj bola u slučaju ranjavanja. I da može da nosi nadljudski teret u ekstremnim uslovima borbe. Na 19. svetskom festivalu omladine i studenata, kad ih je posjetio Putin, održanog u Rusiji, pitali su ga između ostalo o genetičkim modifikacijama i on je rekao, genetička modifikacija bez etike može biti opasnija od atomskih bombi. Ne verujem da Putin nije dobro informisan čovek da bi olako dao takvu izjavu. Kada me je tadašnji predsjednik Srpske akademije nauka uhvatio pod ruku u hodniku i pitao profesore Ševarliću što ste vi protiv razvoja nauke, ja sam mu rekao, izvinite, molim vas, objasnite mi gde sam ja to napisao ili gde sam ja to izjavio. Kaže, pa vidim, vi ste protiv GMO. A rekao, to je druga stvar. Rekao, ja ne sporim da su atomski fizičari pronašli atomsku bombu, proizveli atomsku bombu. Ali me niko ne može ubediti posle Hirošime i Nagasakija da je atomska bomba na dobrobit čovečanstva i u skladu sa prirodom. Jel može neko? Ne može. Dakle, boreći se za odbranu semena, slobode proizvodnje semena, to je odbrana slobode ljudi. Seme je izvor života. I ovo su najnovije informacije od 16. aprila sa sednice Saveta bezbednosti, njegova ekscelencija, ambasador ojađene Sirije u Ujedinjenim nacijama, govori o genetički modifikovanim vojnicima u Siriji. Al-Džafari ponovio je poziv državama članicama i 30.11.2016. još članicama Saveta bezbednosti koji su simpatizovane sa genetski modifikovanim umerenim teroristima, ovo umerenim je pod znakom navoda, da vrate brutalan otpad koji su izvezli u Siriju u posljednjih 5 godina, da se brinu o njima ako žele kroz uspostavljanje samoupravnih, to znači obezbeđenih zona, za njih u svojim gradovima u Evropi, SAD i drugim oblastima. Gledali ste filmske reportaže o pogubljenjima koje rade džihadisti, tako, ISIS-ovci ili tako dalje, uključujući i decu. Jer mislite da nisu tretirani kad ono rade. On je tvrdio, ovo je 9. april 2018. isto njegova izjava, on je tvrdio da je Sirija za 3 godine eliminisala ogromnu većinu ISIS-a, ne ISIL, uključujući i terorističke pipke Saudijske Arabije, Katara i Turske. Također je uklonjena, rekao je on, genetski modifikovana naoružana umerena opozicija. 10.000 tih umerenih terorista ostalo na granici sa Turskom i tako dalje, i tako dalje. Eto. Da li su ti umereni teroristi genetski modifikovani u DARPI, to je drugo pitanje. I dolazimo do opšte papazjanije. Ovo je biohemičar Joshua Zeiner. Ne radi u Monsantu, nego radi u NASA. On je 2016. godine sa $600.000 formirao svoju privatnu kompaniju koja proizvodi priručna sredstva za sami vršite genetsku modifikaciju na sebi i drugima po metodu uradi sam, u nekućne radinosti.
Znači, platite $159, dobijete priručni pribor sa kojim uzimate gen iz čega god hoćete, ubacujete sebi, ako ste takav idiot, ili bilo kome drugo kad ga drogirate, napijete i tako dalje i tako dalje. Ili mu ubacite u hranu, piće i sve, otkud znam šta rade. Znači, to je genetička kozmetika i tako dalje. Evo kako on to prikazuje. To su njegove fotografije koje sam uspeo da nađem. Imate ovde na ovom sajtu sve to. O prednostima organske hrane ne bih govorio, osim da ovo je levo logo organskih proizvoda u Srbiji, a ovo desno u Evropskoj uniji. Dakle, uzmimo samo kakve su posledice po sterilitet ljudi korišćenja genetički modifikovanih organizama, to niko nije ispitivao. 30% parova u Srbiji ne može da ima dece. Bez obzira na ove programe veštačke oplodnje i tako dalje, jedan put, dva put, tri put, pa sad i 4 puta, jer ako se ne varam, nisam siguran, i napore države da to poboljša. Ovo je knjiga Ubice čovečanstva, sve prema Monsantu. Ovo je 17 naučnika iz 11 država je potpisalo da je Roundup uzročnik raka, jer je pronađeni ostaci u krvi, mokraći, pa čak i u majčinom mleku. Ovo je ono sveto trojstvo. Ovo su kompanije crveno označene koje proizvode genetički modifikovane organizme, a sa punim linijama su povezane sa kompanijama koje proizvode hemiju za poljoprivredu ili farmaceutske lekove. Ili lekove za stoku. A isprekidane linije ima indirektne veze. Tako da vi ne možete da ih pohvatate u svim ovim njihovim odnosima. Evo, ovo je krompir koji je genetički modifikovan, da nema, kad ga rasečete, da se ne pojavljuje ovo žutilo, braunkasta boja i tako dalje. Odobreno je u Americi 6 vrsta genetički modifikovanih krompira, u Evropi je bio odobren samo jedna vrsta genetički modifikovanog krompira, i to ne za ljudsku ishranu, nego za proizvodnju hroba, za industrijske potrebe, a onda su prilikom kontrole dokumentacije u Evropskoj komisiji pronašli da je preskočena jedno telo koje je u procesu davanja dozvola za uzgoj genetički modifikovanih organizama. I onda su poništili dozvolu u uzgoju genetički modifikovanog krompira, to je bio Bayerov genetički modifikovan krompir, i pored toga Bayer nije uopšte do sada podneo ponovni zahtev za uzgoj tog genetički modifikovanog krompira koji je već deceniju gajen za industrijske potrebe, za proizvodnju skroba. Nešto je sumnjivo, očigledno. A eto korupcije i u evropskim organima. Ovde je misao čuvenog Alberta Einsteina: bojim se dana kada će tehnologija nadmašiti naše ljudske odnose, svet će imati pokoljenje idiota. A onda dolazimo do izjave Nikole Tesle: nema ničega što bi bilo vrednije proučiti, ja dodajem, i poštovati od prirode. A on je barem jedan od najpriznatijih naučnika u svetu. Pogledajte u udžbeniku biologija za 8. razred koliko neznanja laži u udžbeniku za osmake. Ovo je biologija strana, za 8. razred, strana 147, dr. Gordana Subakov-Simić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ja kad sam ovo pročitao nisam mogao da verujem. Ona kaže da su kukuruz, soja, pirinač, pamuk, uljana repica skoro 100% genetski modifikovani svuda u svetu. Ja je nazovem i kažem: koleginice, da li vi znate kolike su obradive površine u svetu? Kaže: ne znam. Pa kako ste mogli da napišete da je ovih 5... Da li reko znate koje su površine pod kukuruzom u svetu? Pa samo površine pod kukuruzom su 8 puta veće nego što su genetički modifikovane, površine pod genetički modifikovanom kukuruzom. Znači,
9/10 praktično površina pod kukuruzom nije genetički modifikovana. Srbija je drugi proizvođač soje koja nije genetički modifikovana u Europi, a 10. proizvođač kukuruza u svetu koji nije genetički modifikovan. I umjesto da mi našu soju koja nije genetički modifikovana i naš kukuruz koji nije genetički modifikovan preradimo kroz stoku i izvozimo šunku, meso, mleko i proizvode od mesa i mleka koji su visoko vredni i prodajemo pod robnom markom free GMO, odnosno bez genetički modifikovanih organizama, i da napravimo marketing našoj poljoprivredi i da se mi zdravstveno obezbednije hrane. Mi izvozimo genetički modifikovanu soju, komercijalni proizvod, zrno, izvozimo, soju koja nije genetički modifikovana, izvozimo kukuruz koji nije genetički modifikovan, a uvozimo meso i mleko od stoke koja je hranjena genetički modifikovanom sojom i genetički modifikovanom kukuruzom. Jer naš pravilnik o deklaraciji ne propisuje obavezu kao u drugim zemljama, kao što je recimo u Španiji ili u Japanu, da vi morate napisati poreklo robe i koja nije upakovana u komercijalne pakovanje, nego se prodaje u rinfuzu. Sečete 2 kremenadle od komada, sečete pola kilograma šnicli od buta i tako dalje, tako dalje. Ali morate na butu, odnosno na kremenadli, imati čiji je to proizvod. I onda u Japanu imate sljedeću situaciju, da je japanska govedina, bez obzira na sve ove posljedice sa Fukushimom, akcidenta u atomskoj centrali, da je 10 puta skuplja nego uvozna govedina iz Evrope i Južne Amerike i SAD-a i Kanade, gde se koristi genetički modifikovana soja i genetički modifikovani kukuruz u ishrani stoke. To je neshvatljivo. Očigledno da mi trpimo uticaje onih rukovodilaca. Još je napisala još jednu apsolutnu neistinu. Na kraju je rečenica da je organska nastala kao odgovor na GMO. Pa izvinite, molim vas, autarkična poljoprivreda je organska poljoprivreda 100%. Biodinamička koja je ušla u proces proizvodnje u Švajcarskoj 1924. kad nije bilo reči o GMO, tek 1978. godine prva genetički modifikovana bakterija u laboratoriji napravljena. Zaista toliko neznanja od jednog profesora univerziteta ili je plaćena da širi neistine kao GM lobista. Molim? Šta sam ja uradio? Ovo je moja prepiska, ja i dan danas čuvam. Ja imam 480.000 elektronskih dokumenata deponovanih na 3 mesta. Za slučaj da mi ukradu jednu dokumentaciju i tako dalje. Ovo je mail koji sam njoj poslao, vanredni profesor za užu naučnu oblast algologija i mikologija i tako dalje. I evo šta sam je napisao i tako dalje. Pa tadašnjem ministru Srđanu Verbiću da povuče ovaj udžbenik. Nikakav odgovor nisam dobio. Ali, da vidite tek šta je poljoprivredni, sad dečiji zabavnik te objavljuje. To je nevjerovatno za mlade od 7 do 77 godina. Evo, Jamie Oliver je optužio McDonald's da otpadke tretira sa hemijskim sredstvima da bi imali crvenu boju i da bi ga prodavali kao hamburgerge u prodavnicama brze hrane McDonald's. Pa ga McDonald's tužio i na kraju povukao tužbu da ne bi se saznala istina. On se zalaže inače da prodavnice brze hrane ne mogu da budu na 500 metara do škole. Da ne bi učenici u toku odmora mogli da idu da kupuju na brzinu to. I tako dalje. Zovu ga slinava goveda i tako dalje. Ja sam našoj ministarki poljoprivrede, evo ovde, profesorki Snežani Bogosavljević-Bošković, tadašnje ministarke poljoprivrede, predlog za vanrednu kontrolu sirovine i proizvoda u McDonald'sovim i drugim prodajnim objektima takozvane brze hrane. Dobio sam odgovor posle prve. Ali ovo moram da vam pročitam. Ja se izvinjavam. Ovo je prosto za neverovati. Ovo je srećna nova 2015. godina, Politikin zabavnik štampan u Srbiji, koji je objavio Merlin i Deda Mraz. Kaže, Božić Baukova se slavi na jednom predivnom mestu u srcu jednog vulkana koji se nalazi u pećini na jednom divnom brdašcu. Baukovi se tu okupljaju jednom godišnje i razmenjuju malu decu umjesto božićnih poklona.
Na taj način se održavaju prijateljstva i pripremaju divne gozbe. Tu dolaze baukovi iz svih krajeva sveta i prave razne specijalitete. Paelju od beba, kuskus sa očima malih devojčica, kiseli kupus sa kolenima, i tako dalje, i tako dalje. I to plaćaju dede i babe od smanjenih penzija unucima i da kupuju Politikin zabavnik i da ovo čitaju. Ste pitali Grasija za to? Molim? Ste pitali Grasija, urednika? Potpisano. Čekajte, objavljeno u tiražu od ne znam koliko hiljada primjera. Ko je to godina? 15. Za novu 2015. Ja profesor sa Filozofskog fakulteta se bavi baucem. Evo, 3 rečenice o lažnom marketingu. Znači, lažni marketing, da su prinosi genetički modifikovanih organizama veći. Nije tačno. Ne samo da stagniraju, već i opadaju. Zašto se smanjuju površine pod genetički modifikovanim organizmima u Americi? Kad je ona prva usvojila tu tehnologiju. Zašto bi oni napuštali ono što je najprofitabilnije i najsigurnije? Očigledno da su došli do nekih rezultata koje ne ofiraju javnosti. Povećava se unos herbicida, rezistentni korovi i tako dalje. Ovi korovi, super korovi koji se pojavljuju otprilike svake 4. do 5. godine, kako mi kažu moji studenti koji rade u Americi, sada za njih moraju posebno se koriste neki specijalni herbicidi da bi bili uništeni. To je dodatno povećavanje herbicida. I ono što je posebno problematično, pazite, Zastava ja ne znam koliko proizvodi, da li proizvodi 30.000 automobila, odnosno montira, ne proizvodi uopšte, nego montira u Kragujevcu. I ima cenu pojedinačnog automobila veću nego Golf, a ne može da bude konkurent na Golfu uopšte na tržištu. Kako je prodaju u inostranstvu, po kojoj ceni, ne znam. A što se tiče cene u Srbiji, ona je praktično, ima veću cenu nego Golf. Sa tim euromotorom. Dakle, i po zakonu ekonomije, kad vi proizvedete 100.000 automobila, to je jedna cena. Ako proizvedete 1.000.000 automobila, cena po automobilu pada. Jer imate nabavku repromaterijala na veliko, po nižim cenama i tako dalje, imate smanjenje fiksnih troškova, direktora, sekretarice, čuvara, knjigovođe i tako dalje i tako dalje. To je ekonomija obima. Dakle, ako je 1996. godine proizvedeno semena za 1.000.000 hektara genetički modifikovanih, za sajavanje genetički modifikovanih kultura, a 2017. godine za 185 miliona ili 180 miliona, nije bitno koliko. To je 180 puta povećana površina pod genetičkim modifikovanim. Zašto je genetički modifikovano seme cena povećana 6 puta? Ako je 180 puta povećana tražnja za tom robom, nema logike. Dižemo cenu marketinga. Dalje, otporni na sušu. Pa molim vas, 2012. godine, ovo su zvanični podaci američke administracije. Šteta od suše bila je 30 milijardi dolara. I američke osiguravajuće kompanije bi bankrotirale, ne bi mogle da isplate odštetu američkim farmerima da administracija ne priskočila u pomoć sa donacijom. Zašto ako imaju genetički modifikovane, nije valjda da nama prodaju genetički modifikovane semena koja su otporna na sušu, a njihovim farmerima koja su neotporna na sušu. Najgore, najžešće udarce im se zadaju kad ih obarate sa njihovim argumentima. Ovo je presuda Evropskog suda u Luksemburgu 6. septembra 2011. godine, gde je nemački farmer tužio nemačku državu zbog meda gde su pčele bile na genetički modifikovanom kukuruzu od 19 hektara eksperimentalnog polja u Nemačkoj i polen od genetički modifikovanog kukuruza MON 810 našao se u medu, najmo naređeno da je ekološki bezbedno uništi taj med, da plati troškove, kaznu i sve ostalo, ali on je tužio nemačku državu i dobio odštetu na Evropskom sudu. To je prvi dokaz, dve poente iz te presude izvlaču. Prvo, da nije moguća miroljubiva konzistencija u prirodi između non-GMO, a to su pčele, i genetički modifikovanog kukuruza. I drugo, da je ovo prva sudska presuda protiv genetički modifikovanih organizama.
Znači da uništavaju ekološku bezbednost. Dalje, zbog čega se vlasnici genetički modifikovanih organizama u Americi, kao najvećem tržištu GMO, bune zbog obeležavanja proizvoda koji sadrže GMO? Pa ako je nešto dobro, oni plaćaju silnu reklamu da dokažu da je Porsche najbolji, da je Cadillac najbolji i tako dalje. Zašto recimo ambalažu genetički modifikovane hrane ne ofarbaju u fluorescentnu crvenu boju i napišu velikim krupnim slovima GMO, da potrošači trče i odmah zgrabe to sa polica? Ako je to toliko dobro. A ne da se kriju. Prva savezna država koja je uspela da to uradi, to je jedna severna država, ne mogu sad svetim naziva tačno, možda je negde ima. Nemam. Izvinite, preopterećen sam i ne mogu svetim sada. Ali možete naći u literaturi vrlo jednostavno, koja je na referendumu izglasala obavezno obeležavanje proizvoda sa GMO. Nastoje haos. Kako sad da druga države ne preuzmu to zakonodavstvo? I onda je Obama doneo dekret o označavanju proizvoda koji su GMO, ali ne slovom, nego na druge načine. Pa neki označavaju brojem, a ti nazovi telefonom proizvođača pa pitaj da li sadrži GMO ili ne. Ili označavaju, ne znam da li ovde imam to, pošto mobilni telefoni mogu da imaju aplikaciju da dešifruju određene ilustrativne šifre, ilustrovane šifre, da li je GMO, ali ilustrovano, ne slovima, da vi možete znati. Nego morate imati aplikaciju na mobilnom telefonu, snimiti, pa da vam mobilni telefon vrati povratnu informaciju da li je GMO ili ne. I znači na sve moguće načine otežavaju. Osnovno ljudsko pravo je prvo da ima šta da jede i drugo da zna šta jede. Čak i u zatvorima. Zašto se to brani slobodnim potrošačima koji to kupuju? Pa ni u jednom ustavu nemate član da ljudi imaju pravo na istinu. To se svuda zaobilazi i ovo. Ovo su eksperimentalni pacovi hranjeni genetički modifikovanim kukuruzom najduže do sada 4 generacije. To je istraživanje iz francuskog profesora Seralinija. Kaže, u drugoj generaciji nastaju promene na unutrašnjim organima. U trećoj generaciji povećan broj jedinki sa kancerom, a u četvrtoj generaciji takva besplodnost da čak ni takva ekspanzionistička vrsta ne može da obezbedi ni prostu reprodukciju. A sve ono što zadesi biljke i životinje, kad tad zadesit će i ljude, jer se ljudi nalaze na vrhu lanca ishrane koristeći i biljke i životinje. U ostalom, setimo se Crazy Cow, bolesti ludih krava. Je li neko odgovarao za to? Niko. Zbog onih priona. I oni nemaju genetski materijal. Da. Evo, to je 93% tumora kod ženki pacova pojavilo se u drugoj godini života. 93% tumora u drugoj godini. Kod čoveka bi to bilo između 35. i 40. godine, izjavio je direktor Centra za istraživanje genetskih i tako da. Kod pacova hranjenih genetski modifikovanim američkim kukuruzom smrtnost je bila dvostruko veća, a oštećenje jetre čak 5 puta veća od proseka. Niko ne saopštava rezultate ishrane životinja sa genetički modifikovanim kukuruzom, genetički modifikovanim sojom, pogačom od uljane repice i tako dalje, tako otpacima i svim ostalim. Naša Narodna skupština je, zahvaljujući tadašnji predsjednici Odbora za životnu sredinu, održala 2 javna slušanja, ja sam učestvovao na oba, iako tad nisam bio poslanik, nego kao pozvani gost. 13. januara 2012. prvo i drugo je bilo 6. februara 2013. godine. To je usporilo aktivnosti tadašnje vlade, to znači one dosovske vlade, za promjenu zakona o genetički modifikovanim organizmima i ove sadašnje vlade, iako se ova sada oštri da zbog pristupanja Evropskoj uniji, odnosno učlanjenja u Svjetsku trgovinsku organizaciju, dozvoli. Ovo je izjava originalna na engleskom, dole prevod moj, doktor lekara iz Argentine koji je lečio obolele
koji žive na rubnim područjima velikih iskrčenih delova prašume gde se gaji genetičke modifikovana soja i avionima se zaprašuje sa totalnim herbicidom. Onda možete misliti kako je stanovnicima u okolnim naseljima. On kaže, nema novca da nadoknadi štetu koja je izazvana korišćenjem Roundupa. Prvo dolazi kontaminacija, onda štećenja, pa rak i na kraju smrt. 4 faze. Mi smo imali i 5. To je NATO bombardovanje. Ovo je genetički inženjering najveća prevara na svetu. Poništava se 500 miliona godina evolucije biljnog i životinjskog sveta i ljudi i tako dalje. A da li znamo koliko je bilo odobreno pa zabranjeno samo za posljednjih 40 godina? Ja sam to tražio, nikad nisam mogao da dobijem. Pesticida, herbicida, akaricida i tako dalje. Koliko puta je povećana radioaktivnost mineralnih đubriva, pogotovo posle Černobila. Koliko je zabranjenih hormona rasta u stočarstvu. Koliko je puta zabranjeni konfiskati koji su doveli do pojave bolesti ludih krava. Pre 6 meseci je bila afera sa ubacivanjem konfiskata iz klanične industrije u stočnu hranu u Srbiji ponovo da je uvezeno. Koliko je veštačkih boja zabranjeno u prehrambenoj industriji, koliko veštačkih aroma, koliko aditiva, koliko je aspartama i drugih veštačkih zaslađivača i tako dalje. Pročitajte pravila za pilote na prekookeanskim letovima. Šta ne smeju da mešaju? Od pića tokom preletanja okeana. Bez obzira na automatske pilote. Srbija šta gubi? Gubi 5000 radnih mesta direktno u agrobiznis sektoru, u proizvođačima semena, direktno i indirektno, 50.000 u agrobiznis sektoru, 150 puta 3 člana porodice, to je 150.000 ljudi bez sredstava za život ostaje. Gubi preko 500 miliona evra direktno na uvozu GMO semena, plus razlika u ceni između genetički modifikovanih i konvencionalnih proizvoda. Gubi tržište semena i poljoprivrednih proizvoda u Srbiji, gubi tržište semena i poljoprivrednih proizvoda u zemljama gde izvozimo, dobijamo negativni marketing svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda ako počnemo da proizvodimo i genetički modifikovane. Ili ako uvezemo genetički modifikovane proizvode, reći, ako je to vaše koje nije genetički modifikovano tako dobro, što uvozite kod vas? To je najlogičnije pitanje koje će nam postaviti. A meni ministar poljoprivrede Volgorovske oblasti kaže, profesore, mi smo pre raspada Jugoslavije iz vašeg instituta za kukuruz u Zemun Polju, instituta za ratarstvo u Novom Sadu, uvozili semena za zasejavanje 500.000 hektara ispod Dona i Volge. 500.000 hektara sa srpskim semenima. To je siva materija, jer seme je najprofitabilniji deo sektora agrobiznisa. Prodajete pamet. Iza toga dolazi prodaja naših agroinstituta bud zašto, a mnogi su uništeni kao Institut za strna žita u Kragujevcu, Institut u Zaječaru i tako dalje, Zavod za krompir u Guči i tako dalje. Ovo su cene non-GMO i sa genetičkom modifikacijom 1 gena i sa genetičkom modifikacijom 2 gena i organske soje i isto tako kukuruza i tako dalje. Pogledajte razlike u ceni. Ovo je direktna šteta kod nas. Međutim, šta ćemo da radimo ako nas ponovo zadese 3 četvorke? Na svu sreću nisu bile 3 šestice. One vampirske. A znate šta su 3 četvorke? To je trajanje ekonomskih sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija prema SRJ. 4 godine, 4 meseca i 4 dana su trajali. I zamislite vi da mi 4 godine, 4 meseca i 4 dana nismo imali naša semena. Šta bi sejali? Od čega bi se prehranili? A mi se nikad bolje nismo hranili nego tada, jer nismo mogli da izvozimo. A Makedonija nikad bolje nije živela, postala je svetski izvoznik broj 1 maline, iako nema maline. Jer je sav izvoz malina išao šved s kanalima preko potplaćenih kontrolora Umprofora. A Makedonci su uzimali 10% od prodajne cene. I zato u našem statističkom godišnjaku spoljne trgovine za te godine sankcija nemate podatke. Jer ne smete ofirati gde je to bilo.
Mi smo pred završnim udarcem na održivu proizvodnju hrane, poslednji ostatak nacionalnog sistema. Uništili smo seljake sa minornim subvencijama. Jedina smo zemlja u Evropi koja nema regresirano dizel gorivo, a samo u proizvodnji jabuka treba 280 litara dizela po hektaru za savremeni način proizvodnje jabuka. Pod mrežama, sistem kap po kap i tako dalje. Čak na svako brojilo koje se nalazi u banderi, na banderi u voćnjacima gde je dubinski bunar, plaća se 12 meseci i TV pretplata kao da jabuke gledaju reality programe. Na svakoj štali koja ima brojilo, plaća se TV pretplata kao da stoka gleda reality programe. 8 meseci godišnje se ne vrši navodnjavanje ni voćnjaka ni povrtnjaka i niko od radnika elektrodistribucije ne ide da pročita promenu stanja na brojilu na banderi. Ali redovno naplaćuju i pretplatu televizijsku i taksu za brojilo. I jedan od vidova te konkurentnosti, kad pomnožite, recimo ja znam poljoprivrednika proizvođača jabuka u Tavankutu, koji ima 21 hektar, ima 7 dubinskih bunara, 7 brojila, pomnožite sa 12 meseci, pa vidite kako to izgleda. Ko može da garantuje proizvodnu agrarnu samostalnost? Osim te zemlje, niko. Elementarnu prehrambenu bezbednost, održivi opstanak naroda u Srbiji. I tako ćemo od izvoznika semena postati uvoznici GMO semena kojima ćemo uništiti srpsku poljoprivredu, poljoprivrednike i selo. Pitanja bez odgovora. Zašto kompanije koje proizvode GMO ne pokreću sudske sporove protiv onih koji ilegalno gaje genetički modifikovanu soju kod nas? Naša fitosanitarna inspekcija pronađe godišnje 20-30 hektara zasejane genetički modifikovanom sojom, jer vrši vrlo mali broj uzorkovanja. Ja sam preračunao na celinu površine pod sojom, a to je oko 150-160 hiljada ili više hektara godišnje u pojedinim godinama, da to znači oko 5000 hektara pod genetički modifikovanom sojom. 5000 hektara po 3 tone, to je 15.000 tona. Kad podelite 15.000 tona sa 20 tona koliko je zapremina ili nosivost jednog šlepera, koja je to kolona šlepera koja prolazi kroz Srbiju sa genetički modifikovanom sojom, a inspekcija ne može da utvrdi? Malo morgen. Tačno se zna koje privatne vešaone stočne hrane otkupljuju genetički modifikovanu soju i prerađuju to u stočne koncentrate. Kome je u interesu to? Zašto Ministarstvo poljoprivrede i nauke ne finansiraju studiju uticaja uzgoja GMO pod kontrolisanim uslovima na otvorenom prostoru u Srbiji? Osim krompira, što je radio Institut za biološka istraživanja i rad je objavljen, zamislite, u časopisu u Africi, a ne u Americi ili Evropi, gde bi bila konkurentnost znatno veća. Nemoguće je održati prehrambenu bezbednost čovečanstva samo na bazi jedne genetički modifikovane biljke iz jedne vrste biljaka. Zamislite vi sad jedan genetički modifikovani kukuruz, pa i 3 i 4 modela, da tako kažem uslovno, da zameni čitav sortiment od onih indijanskih malih i tako dalje, ili paradajz od čerija, da ne govorim o tome da je tadašnji kandidat za predsjednika vlade rekao jednu apsolutnu neistinu u svom izlaganju uvodnom, pristupnom, da je čeri paradajz genetički modifikovan paradajz. To uopšte nije tačno. Čeri paradajz je našao hibridizacijom autohtonog, odnosno divljeg paradajza iz Ekvadora i Perua sa baštenskim paradajzom. A genetički modifikovan paradajz sa genima ribe je nešto drugo. I on, na svu sreću, nije ušao u komercijalnu proizvodnju dugo. Priroda ima bogatstvo i nijedna laboratorija to bogatstvo ne može da zameni. Kupujemo samo domaće, u Sloveniji reklamiraju 100% slovensko i niko im ne zabranjuje. A kad mi kažemo kupujemo naše, odmah se pobune strani lanci trgovine, hipermarketa i kažu to je nelojalna konkurencija. A u Sloveniji ne kažu to. Kupujte od onih kojima verujete i koji proizvedu i jedu ono što i vama prodaju. Mađari su Ustav promenili i zabranili genetički modifikovane organizme. Član 20 Ustava. Evo, svako ima pravo na fizičko i mentalno zdravlje. Mađarska će promovisati ostvarivanje prava navedenih u stavu 1
obezbeđujući da njena poljoprivreda ostane bez jednog genetički modifikovanog organizma, omogućavajući pristup zdravoj vodi, hrani i vodi za piće, upravljajući industrijskom bezbednošću i zdravstvenom zaštitom, podržavajući sport i redovno fizičko vežbanje i obezbeđujući zaštitu životne sredine. Ovo je sudska presuda iz Montpelliera protiv proizvođača Roundupa, to znači Monsantova filijala u Francuskoj je platila odštetu francuskom farmeru jer je dokazano da ima 10 lažnih navoda na etiketi Roundupa. Prvo da je bio razgradiv i tako dalje, da nije štetan za biljke i životinje i tako dalje, a izazvao je posljedice kod farmera koji je prskao parcelu sa tim. Ovo je onom poništavanju. Evropski sud poništio odluku o uzdanju krvnog krompira zbog preskakanja jedne instance u evropskoj administraciji. Ovo je profesor dr. Aleksandar Trbović malo pre spomenuti. Sa tačke genetske izmijenjene hrane sasvim je svejedno da li hranom dobijamo razgrađene ili nerazgrađene gene. A ako smo ih hranom dobijali i prije razvoja GMO, onda to sada ništa ne menja na stvari. Problem sa GMO je lokacija ubačenog gena u odnosu na druge gene i regulatorne sekvence izvorne DNK. Jednom kada je DNK razgrađena na manje delove, sasvim je svejedno da li je gen poreklom iz genetski izmenjene ili genetski neizmenjene hrane. U stvari, nama mogući problem predstavljaju proteini koji su proizvod genetski izmenjene hrane, a te proteine niti jedno regulatorno državno telo ne testira. Postoji više studija o nepovoljnom uticaju genetski izmenjene hrane na krave i svinje. U svim slučajevima su bila dva zajednička problema, bez obzira na proučavanu vrstu. Problemi plodnosti i problemi sa gastrointestinalnim traktom. Ja nastojim da o tome ne pričam jer nisam veterinar. Bilo bi dobro kada biste našli nekog veterinara koji bi pokrio to područje. Ovdje je problem da su EU i svašta reguliše, na primjer veličina krastavca u tegli, ali nema propisa za praćenje hrane koja se daje. Shodno tome EU ne prati uticaj genetski izmijenjene hrane na stoku, niti tim izveštajima pridaje to mnogo pažnje. Prema njihovim tekućim propisima to nije ni u čijoj nadležnosti. Još jednom time bi se trebao pozabaviti neko stručnije od mene po pitanje EU regulativa i ishrane životinja. Šta moramo da uradimo? Ovo je prva naredba američkog generala kada je ušao u Ošćenci. Na prvoj specijalizaciji u inostranstvu bio sam u Poljskoj, kod profesora Stružeka u Varšavi i bila je praksa da petkom pred kraj radnog vremena idem na čaj kod njega i keks i da se dogovaramo o programu specijalizacije za narednu nedelju i putovanja i svega ostalog, svih aktivnosti dnevnih, tako dalje, raspored. I on me pitao tada, na kraju razgovora, kolega, gde ćete za vikend? Ja kažem, idem u Krakow. Pita me, šta ćete tamo? Kaže, ako idem da posjetim Auschwitz. Prošle pa, barzo. Kao, molim vas, gospodine, šta ste rekli? Ja kažem, idem da posjetim Auschwitz. Sram vas bilo, zar vas u toj kapitalističkoj Jugoslaviji nisu naučili da poštujete nacionalno osjećanja nas Poljaka? Kakav Auschwitz, to je nemački naziv. Poljski naziv je Ošvencim. To je najveća uvreda za nas Poljake. Tako me izribao da je to nevjerojatno. Tako da mnoge stvari saznate tek kad odete u druge zemlje i kad se suočite sa ljudima koji znaju. Ovo je general Dwight Eisenhower, čuveno prezime, sa 4 zvezdice, general, koji je kad je ušao u Ošvencim i prošao kapiju, zatekao to na kolosecima, što vidite, ovo u hangarima, jer nije bilo spaljeno u visokim pećima još uvijek, i onda je sazvao štab i naredio, skupite što više dokaza, filmova, izjava, zato što će doći neki kurvin sin i reći da se ovo nikada nije dogodilo. Skupljajte autohtone biljke, semena, sadnice, naše autohtone rase stoke, čuvajte, jer će doći nečiji kurvini sinovi koji će reći da mi to nikad nismo imali i da ništa nije postojalo pre GMO. Ovo sam ja na sjednici Skupštine grada Čačka 30. januara 2013. Ovdje greška nije 28. ili je bila javljeno prvo da će biti 28. pa kad su zakazali onda su rekli 30. To je taj prvi tekst deklaracije koja je usvojena. Evo,
autor teksta, profesor dr. Mladen Ševarlić, Skupština grada Čačka, broj 0577, kroz 13-1 od 30. januara 2013. predsjednik Skupštine grada Veljko Negovanović. To je posle usvojeno u 136 opština i gradova u Srbiji. Posljednja je usvojena, dok sam ja koordinirao te aktivnosti, 20. decembra 2016. u Sjenici. Dakle, i Sjenica i Tutin su usvojili kao sa dominantno muslimanskim stanovništvom, jer znaju šta je to i tako dalje. Evo, to je... Ovo je interesantno. Rukovodioci u američkoj administraciji u jednoj sezoni, u jednom ciklusu su rukovodioci u administraciji američkoj, federalnoj, a u drugom ciklusu su rukovodioci u Monsantu. I sve tako obezbeđuju, menjaju se i obezbeđuju prohodnost. Imaju su agencije za... Da. Da. Evo, 93% ispitanika u Srbiji je protiv GMO. Ovo je situacija u Evropi. Poznati slatkiši i žitarice koji su na bazi sirovina od GMO. Pogledajte. To je članak iz Politike. A evo, recimo, samo izvinite, molim vas, da li imam tu fotografiju? Ako niste znali, od 248 ratova koji se vodili u periodu od 1945. do 2001. godine, SAD su započele 201 rat. Ti ratni sukobi se vodili na 153 lokacije na planeti, uključujući i na tlu Iraka i Afganistana. Samo 47 ratnih sukoba je započeto bez ikakvog vidljivog učešća SAD-a. Australijski aborđini su se smatrali neljudima sve do referenduma 1967. godine. Pre toga su potpadali po zakonu o flori i fauni. 90,77% Australijanaca je glasalo za prava aborđina za dobijanje državljanstva, školovanja i zdravstvene zaštite. Od 885. do 908. godine po naredbi belgijskog kralja Leopolda II. U Kongu je ubijeno 10 miliona ljudi i to nije genocid. Svaki rob iz Konga, bez obzira na godine, je morao raditi 20 sati na dan. Svaka neposlušnost se kažnjavala izgladnjavanjem, mučenjem, amputacijom ekstremiteta ili genitalija. Danas je Belgija centar evropske demokratije. Američke vojne snage su tokom oslobađanja Iraka opljačkale kompletne zlatne rezerve ove zemlje. Nešto zlata je završilo u državnim trezorima SAD, dok je većina prodana na tržištu. Količina ukradenog zlata je bila tolika da je devalvirala vrednost zlata na berzama. Moram ovo još da vam pokažem. Pardon. Ovo je američka komemorativna medalja iz 1932. godine kojom se slavi kraj Velike depresije iz 1929. godine. Ona je ekonomski kolaps, završetak ekonomskog. Šta primećujete? Pogledajte. Šta je medalja? Svastika, sve videće oko i tako dalje, piramida i tako dalje i tako dalje. Sve oznake tajnih društava. Ovo važi za Srbiju. Ovdje se piše, a na drugom mjestu se briše. Ovo je ta moja čuvena kravata od $36 koju mi kumica kupila u Americi i donala.